sikhuthaza ukuthi ukhona wena uNkulunkulu wethu. Amen. Uthi lapha shembe sinenkinga ukuthi novalo ukuthi kodwa ushembe kubonga kanjani kuyena. Ubonga impela ukuthi uyakhuluma ukuthi ngathi abenele. Ukathi ukhuluma ukuthi hayi ngathi angikhuluma kahle ngathi akikho. Okwenelisa uNkulunkulu kwaziwa uNkulunkulu wethu. Amen. Phambi kwaNkulunkulu makhosi ngikhuluma okuningi. Ngizocela abafundisi abadala Nkosi obathume umsebenzi Nkosi beyosebenza kuleli laseKholwane Nkosi namaphethelo. Bafika shembo ngcwele. Khona umfundisi omdala uThabethe wayehambele ngokugula kwakhe yena wayengahambanga ngokukholwa. Amen. Wayeye ngokugula. Mayefika lapha wethweswa umsebenzi wokuthi azoqhuba umsebenzi wakho kuleli labaqolosi Nkosi amakhosi. Uthe sefikile wase njalo laba sebeqhutsheka baqhubekile abantwana bakho baze bahamba abanike emhlabeni bethi uNkulunkulu wethu uyeza ngelinye ilanga. Ifikele Nkosi makhosi, ifike Nkosi amakhosi inyanga yezulu yayifika lapha umfundisi uMolasi. Ithi ifikile khona ifike yenza izimangaliso. Babona abantu bathi hayi naku kholo lakhona. Uthe sekunjalo Nkosi yahamba Nkosi yethu yahamba kuyashintsha ibhanki wahamba noMolasi wedlule emhlabeni. Uthe edlulile Nkosi washiya abantwana bakhe bayithe abantwana bakhe ke hayi laba abazalwa uyokuthoba bakhe abantwana bakhe laba bagcwele wonke ifrayati neKholwane noPhethelo. Amen. Siyabonga Nkosi amakhosi ngiyazizwa ukuba usithandile wasikhumbula Nkosi. Kunjalo noma kuthiwa uphuhlobo laqhamuka kodwa Nkosi usibone usifanele ukuthi ube nathi sikulesi simo esinje. Lokushiwo ke nabakushoyo kodwa Nkosi wathi cha kunjalo ngeke ngiyobona abantwana okhala ngabo imihla namalanga ukuthi benza ukuthi wathi Nkosi ake ngoyibonela ngingayezwa indaba. Siyathokoza Nkosi amakhosi uJehova mkhulu ngale ndlela esimangaliso unyazi lwezulu olwethu. Amen. Nawo lwakho nami olwami mangidolwethu ke ngenze ukuthi wena usho nje ukuthi olwayo lwethu kanti kuwa kukho kodwa ushembe uNkulunkulu wethu. Amen. Nkosi amakhosi kukhona ngaphambili ngithi uyingubeke ngicela Nkosi amakhosi ngixolisela abafundisi abadala abahambayo. Ikakhulukazi laba abade besanda ukuhamba emhlabeni. Ngicela ukuxolisela umfundisi uThabethe nomfundisi uShoba. Ukukhuluma kwabanye la eFrayet bathi kona la bekhona kunje ngenxa umfundisi uThabethe nomfundisi uShoba. Ngiyacela abantu basezulwini kuba namhlanje sheze Shombe ngoMncwele ngiyazi lezulu. Ngikhululwe izolo, ngithothele izolo. Laba khona Nkosi mabebonwe yithi thina senyameni emhlabeni ukuthi bayizoni. Ngiyabacela Nkosi amakhosi ngiyabacelela ukuthi uzibakhumbule Nkosi bageze benjalo shembe oncane. Ngiyabacelela nje abancengela shembe noma izolo zinkulu ngalendlela esimangaliso zibomvu kodwa ngiyabacelela shembe oncane ukuthi nakulabo ababonayo ubona ukuthi bahamba kulelizwe babonile beyizoni neKholwane nje ingenxa yabo. Kodwa siyacela shembe oncane ukuthi emndenini yabo esenyameni mabekuzwa lokho noma bebakuzwa noma bekuzwa manje babaxolele nalabo abakhulumela ukukhuluma babaxolele ngoba sikwazi emhlabeni kukhona umuntu ofika la emahleke kahle kanti ngale komunye uqabele nomunye mase ngizwa ukuthi uqabele nobani ithi hawu lona uyahleka njena kanti ngale uqabele nabanye asazi Nkosi amakhosi uwedwa uNkulunkulu amakhosi owaziyo singakhuluma noma yini esikhuluma ngabo kodwa uwe shembe ongcwele owaziyo ngabo ukuthi emhlabeni benzeni emsebenzini wakho obathume bona. Yaze kombola yezeluleko
ivesi eleshumi nantathu. Ngicela abantu bakaNkulunkulu basibhekele. Lukoze olo maphiko awuphakameso yephiko lakho awusengene sesefe isahluko lesi ivesi ishumi nantathu futhi. Niyakuzondwa abantu bonke ngegama lami. Uthi kahle mngani. Niyawuzondwa abantu nonke ngegama lami. Qhubeka mngani. Kodwa omiyo kuze kube sekupheleni wosindiswa. Nozondwa imihla namalanga ngegama likaShembe. Uyahamba lo hamba khona unyazi wezulu inkosi amakhosi uShembe oncele kodwa bese kuthi abanye bahamqama emaceleni bathi hayi lona ke usephaphazile uselahlekile. Abanye basilandela umuntu abanye basho bengaphansi kweqhuli umhlubu emhlophe bamphika uShembe ngeenkulumo nje zabo. Hayi ubotho osekukhuluma lona yebo ukhuluma nomuntu ongazi lutho kodwa yena akhombisa ukukholwa kwakhe ukuthi lokho kushoyo lo ufuna abalungiswe kahle abuye enze okulungileyo. Uyaqhubeka mkhana. Nxa nibona isinengiso sencithakalo manibona okubi kulo muntu akhulumayo enesinengiso sencithakalo kodwa nezinjani niyambuyisa ngokwethu. uDanyela umprofeti sashumela uDanyela umprofeti simi lapho kungafanele sasimi noma bemi lapho kungafanele khona. Ofundayo akezwisise. Ngafunda noma uyafundelwa yizwisisa ukuthi uShembe uDunyasi. Amen. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni. Balekani kuShembe nabalekele entabeni inkosi ubusise nje. Balekani kuShembe hayi entabeni. Angazi intabe zofunana ngoba entabeni khona amabhubesi khona nezilwane khona zonke izinto khona izingwe khona kodwa balekelani asibalekeleni kuShembe. Uyena yedwa sinaye uyena yedwa oyena sokukhosela kuyena kuthi noma kunjani uShembe unephiko noma unamaphiko hayi ongeke kusho ngana ngoba silapha njena ungazi ukuthi khona nje uthiwa phambi izandla ungamboza abantu kodwa mawubu umhlaba wonke umbozwe uNkosi amakhosi unyazi lezulu. Amen. Azivume Nkosi amakhosi yavuma. Usiphe intathelelo siba besenjalo. Safika kulelizwe sithunyiwe. Siyacela ukuthi noma sithunyiwe siphindele emuva. Fike sisho abazali bethu ke asobe singasasho kube ukuthi izinto zethu phambi kwabo. Bayazi lapho nje silapha ngithi abanye abasithuma khona sisenza khona yini na. Amen. Deuteronomy 26 ivesi 16 uyeza vesini 17. Deuteronomy 26 16 17. Yathanda mina ukuza
uJehova uThixo wakho namhlanje ushembe wethu unyazi lethu uThixo wethu ukuyalezile ukuba wenze lemithetho nemiyalo njalo usiyalezile ushembe unyazi wezulu ukuthi senze lemithetho imihla namalanga igcine uyenze ngayo yonke inhliziyo yakho ake sizame ukuthi sigcine singagcine yethu sigcine kaShembe hayi yethu ukuthi mawulapha nje sithi lapha sethi ushembe ngowethu qhamuka obinye indoda eceleni ithi hey suka nina kulona lona uyabheda lona landelani mina ukuthi hawu weba nabo umlandeli bazathi siyawufala kufa khona ubani bamdela uShembe bamdela impela bamdela uqobo umdela bamtshele ngoba lo sefikile usebenzisa igama likaShembe bese uqinisile bese kamlandela nangawo wonke umphefumulo wakho ngawo wonke umphefumulo wakho ngisho wami ke mina owami nawe mlalele ngowakho umvume uJehova namhla ukuba abe uThixo wakho solivuma nini unyazi ke siyibuzele solivuma nini unyazi yini inkinga lena ezothi unyazi ungavumeli ulivuma kanjani unyazi bazoqhamuka umuntu umuntu eceleni usuyaliphika wawabona lapho ukuthi umuntu uma ifambe ethandaza ehamba khona hayi mina la uyathandaza bakhuluma nabantu hawu bona labo bantu ngelinye ilanga sekubethi hayi asimfuni ubani uthunywe uShembe nalomuntu asimfuni ubani hawu bathanda wena kulungile uniyaphi nabo ke hayi siyonyazi nihambe kahle ngani zakwethu baba uShembe ke na ikhonzi lani yakho inkolo lelizo njalo abantu abayazi so siyibuze inhlahleni inkolo mhlawumbe zosiphendula qhubeka mngani uhambe ezindleleni zakhe asambeni endleleni enyathelweni zonyazi ulonda imithetho yakhe sigcine ngempela imithetho kaShembe ngoba masigcina imithetho kaShembe siyokhululwa nabazali bethu abasithume khona siyofika basemukele khona izulu lomndeni ngezimbola uShembe singadlulanga ezulu lomndeni uyathanda uthanda mangaba abantu bakini ke bekuthumele emkubo igile esontweni uyenhlanta ke wena oyomukela ngakho kodwa ngiyethemba ukuthi bahambe abazali bakho nabazali bami ekhala babandi bese impini ekudaleni bathelwa amagazi abanye bahambe bethakathana abanye bahambe bethakatha abanye bahambe bephehla amanzi abanye bahambe bathatha amakhosikazi abanye eceleni bakhuluma umndeni abanye bathatha inkomo zabanye wathi le intshelekileyo lobola kwabe bezayibuyisa bathi behambe ngasakhuluma isandla ekhaya ngenxa ukuthi bani wathatha inkomo zami akasayibuyisa uthi esehambile umntana ngisiza hambe kuShembe ngicela intathelelo uba uShembe siyazi uyijaji uyinkantolo uyikho konke umxazuli umthetheli wezulu yonke inhlobo yezulu mase ufika lapho awusufika kanzamntwana uthi mina yimi ngibhadela yimi ngikhulu la nakho umkhulu kanjani kaShembe umkhulu bani ngoShembe phela khona umuntu ozothi umkhulu la khona kuShembe la ngathi umkhulu wena uzumkhulu la wena la khona kuShembe yimi ngibhadela yimi ngikhulu uba kasezulwini yiyo yini into oyombona ngayo iShembe yokuthatha izinto ongezizo ngeke ngathi ngezinye ikhathi uNkulunkulu uthi hamba sibamba indawo ethile ufuwenza ukuthi nokuthi nobani uyasuka omunye nanguya uyabana emakhaya uma kulinyiwe umntwana bekiwe uyanika umncele ukuthi uzolima ngagcine la uyabona lo umuntu uselimaza ungena ezaleni eminyango kuyamusa hawu wenze njani manje wazolima lapha kodwa hayi yimi ngiphethe yonke ephethweni uzolima egcekeni kwaakho egcekeni ulima eminyango ubona nje sekugebhuke amagabade bheka phezulu hawu wenzani lapho hayi yimi ngiphethe qhubeka mntana enkosi uhambe ezindleleni zakhe ulonda imiyalo yakhe nezimemezelo zakhe nemiyalo yakhe ulilalele izwi lakhe ngaphela ngabe sahamba kona ayibuze wena uyabona abayothisha uthi awangifundele nawo uthisha Nkosi yami ngingasho la into uthintela abantu ngingasho ukuthi ngisho njalo uthisha kodwa ngingasho ukuthi osho mina ngibese ngibheka ukuthi mina ngihambe ngikhuluma indaba zabantu babhale kade ibhala nje ingane
basethi imibuzo phela babhala imibuzo wena mase uthiwa uyisethele imibuzo uphinde futhi uyicorrectele wena uyimakele wena ungathola unyazeli ubhala phela exam wena nanti iphepha kwakho uyibhalela imibuzo wena ngonyazi ubuso ubuyimakela wena futhi ngonyazi ungathola awuyibuze wena wedwa ujobuzela uthi njoba ngizela mina la kushembe mina osemakhosi mase njena kuthiwa ngiyayisenta manje hey mina yonyazini mina ngokuthi bese uphendula bekhona umbuzo ogcina abakhali nabantu ngawa abantu phendule phela ubuse iphendula wena hayi cha mina angiphethe bayajabula manje bayahleka hayi abantu manje bayajabula bekudala ngabe bese fika ushembe seziletha kuwe konke leli phepha lakho athi ushembe hayi lokho akukho athatha iphosa ufuna iphepha lifuna iphosa lapha ungathini ngoba abantu laba uNkulunkulu amshembe ongcwele sicela usisize shembe ukuguqa wethu phambi kwabo hayi ngoba silungile abantu kosemakhosi khona abahlakaniphe ngendlela ezimangaliso khona abahlakaniphe bengeyibo professor bengebodwa bengamasters bengenalutho kodwa ngoba bazelwe bedaliwe bahlakaniphile kosemakhosi kodwa mawusuguqile wena ngoba uzofela sengivalele ijazi mina samhlolo asahlambile khona yini umfundisi la kade umuntu bethi hayi mfundisi basobhe kuronga uzohamba kahle angisala limuntu yibe ngimkhulu kodwa ke uma izulu liyongenwa ngithatha indawo zabanye abantu ushembe loba nabo ugcineni qhubeka mngana uJehova umkhethile namhla wasikhetha ushembe namuhla nibe abantu abakhethiweyo bakhe sikhethiwe ngempela njengokufunga kwakhe Nkosi ubusise soyibonela ke nawe mngani wami soyibonela uNkulunkulu namandla Nazareth
verse 22 isasho 2 to 4 hayi 2 kuya ku 4 Samuel 22 2 kuya ku 4 Samuel usepagini uSamuel osepagini 229 299 uSamuel ulapho Nkosi abantwana bakaNkulunkulu uwaya uthandana awo Jeremiah 2:22 Impela abantu bami bayiziwula. Kusho bani lo? Kusho ba? Kusho uNkulunkulu sokuthini? Thina siziwula noma senzani? Asiziwula thina. Asisho iwula lezo kuthiwa umuntu athi kodwa athi babesho badala babakhona sasa kusho besikoleni Adam indoda yokuqala yasentsima se-Adam yase-Eden Beelzebul inkosi yamadimoni la sithi masifika lapha sithi ithi why it izixoyani abafundi beza kimi begqokise wezimvu kanti ngaphakathi kwayizimpisi esiphakathi X xwayani abafundi beza kimi begqokise wezimvu kanti ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo mawuthiwa Z kuthiwa Zulu khaya lami ngophephela kulo siyophephela unyazini phela amen X Zulu khaya lami siyophephela onyazini amen woza ke mngani wami Impela abantu bami bayiziwula. Abangazi. Asiyini asiyakwazi unyazi namanje. Uma siyazi yini phoba sisilandela abanye. Ulanda kanjalo umuntu ukwazi ukuthi uzonyazini. Usulithanda kanjalo Nkosi yami. Usuphume ekhaya phela. Manje insizwa zaza qonde phela. Zihamba ziyoqhetha emakhweni ndonda. Ihamba ithi endleleni ihlala insizwa nje. Ithi unodwendwe ngapha ayisayi ayisayi entombeni lele bethi izoyilobola ijike endleleni ilandele indoda phethe izakhe kuthiwa kuyokuyapi kuyodwendwe aqala kathathu qhubeka mngani bangabantwana bayiziphuphu kusho sizengane lezi ke hayi ungathi abantwana bangixola abantwana Nkosi yami akushiwo ukuthi abantwana bathi hayi no sizengane thina eyingezwe qhubeka abangenakuqonda asiqoqi sikhona kodwa nyazini uwazasho omunye athi hey mina ngangikhona ngesikhathi senkosi ilanga senkosi Jesu uyazi yathi yabona nje mina uBhobelo wasakancane bangimbone uthi uNkulunkulu ngeke yasekhaya lethu ekuseni angingabafundisi othabethe nomfundisi ushoba ngelinda ekuseni sise ekhaya lethu uthi ubaba ngithi webantwana baNkulunkulu ngicela nakho ngicela ngakho la esontweni Aloma qaphela abantu abathi sibadala thina la. Bekani mina kuphela. Yodwa umdala lapha. Ngoba uzogcina ngelinye ilanga uzolalela noma yini ngoba wathi umdala. Wona noma ekhona ngoba ikhuluma into engeyiyo uzoyivuma ngoba yena uthi umdala la ekhaya. Uzoyilalela. Sazi uziyongena eweni naye. Qhubeka mngani. Bahlakaniphela ukwenza okubi. Nakho bebadala bahlakaniphela lokho. Kepha abakwazi ukwenza okulungileyo. Lutho lapho. Kodwa mase befika kuyazi lezulu bathi balungile. Kodwa mabesuka la bengalana maye babo bakhuluma olunye ulimi.
wakwezwa phi indaba engayo Shembe Ncwele uthi uNkulunkulu wamakhosi yafika ngizocela bonke amagama uNkulunkulu saniyojova sonke nje uma uthi nomfundisi uhamba uyokubaba uyocela igama ngethempeli londawo ucela amagama kodwa bakhona abayiqambela bona hayi bakhona bayaqambela uyazi ukuthi kunethempeli lapha na babe khona abomfundisi Ntombe endoduzweni leyo thempeli ngakhumbula bahamba nomfundisi show behamba kube bovu kuzobusa isithempeli okuphose endoduzweni kodwa namhlanje khona isitori sesikhulunywa ngalo ngiyaqo story ngesilungu khona ulimi solukhulunywa ngalo hawu ya zakusho njalo selikhulunywa kanjalo kodwa uSithembu wayekhipha ngisho imoto yakhe namhlanje la kuthweze ibhebe ngiyabadabukela inkosi amoshoba labakhona nomfundisi Tabethe abantu abahamba kulomhlaba phela bahamba kulomhlaba khulunywa izinto ezinhle bezenza phambi kwaJehova kodwa masihambe emhlabeni omunye wanje waqala ukukhuluma usimangaliso nje eyafika lapha la eguqa khona acele ukuthi wenza manje nje hayi mina ngafundiswa mina umfundisi omdala mina umwelasi ngalokho ngafundiswa umwelasi angazi Nkosi Nkosi abakhona Nkosi zonke indaba xa iphuma ngabo uzibathathele le Nkosi ngiyabancenga Shembe Ncwele bancela semndenini yabo esethulwe umhlaba uze ubakhumbule Nkosi abafuna ukulelizwe ngiyacela Nkosi amakhosi ukwehlela ekugcineni yimi Nkosi ngoba waselomemezile ngaze ngikhulume ongekhona phambi koso bakho Shembe Ncwele. Siyabonga amazona nesophe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisi. Sizobala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sama-93 93. Socela umshumayeli uMoyelasi wakhona lapha ekhaya sihola isihlabelelo inkosi imbusisi. Nkosi kusipha amabangcwele.